iyo umuntu ari gusenga azi icyo asengera aba ameze nk'umugenzi uri mu nzira ataha, bituma atajya iw'abandi. Bwashize bwo twari kumwe twaraganiriye tuvuga ku nyenyeri, tuvuga uburyo inyenyeri y'umuntu imuha icyerekezo. Reka tubyitizeho gatoya. Birasigura ngo iyo umuntu ari gusenga atazi icyo asengera aba ameze nk'umuntu utagira icyerekezo. Kandi ntabwo bibuza uyu muntu kugira amavuta, ntabwo bikubuza gufashwa. Urafashwa ariko ntibiguhe impinduka. Urafashwa ntihagire ikintu na kimwe ubona ushobora kuvuga ngo iki cyaturutse mu masengesho. Bituma rero abakristo, abakizwa benshi tugira ibihe byiza turi mu rusengero, ariko tukabura impinduka zituruka kuri wa mwanya twamaze turi mu rusengero. Rero Imana iduhe gutekereza. Bibiliya bivuze neza, iravuga ngo marayika w'umugabo Gaburiyeli ngo azanwa no kungura Daniyeli ubwenge. Reka babwire ngo iyo umuntu afite ubwenge buturuka ku Mana, akagira umugisha wo kubukoresha neza, bimuha guhishurirwa niyo yaba atagira impano z'umwuka. Ubwenge buturuka ku Mana bungana n'iyerekwa, nihishurirwa ndetse ryakure, kuko ubwenge butangwa n'Imana. Ubwenge butangwa n'Imana butera umuntu kwisobanukirwa nawe ubwe. Murazi ko abakristo benshi dusenga tugahabwa umugisha wo kumenya Imana, ariko twebwe tutiyizi. Ugasanga umuntu arasenga atazi bimukwiye, atazi agomba gusaba iki. Uri kundeba murakaye cyane. Narabafumbuye bene akora niko mufashwa, ariko natwe Kigali ni gutyo. Bagira ngo bicemo usekeho gatoya. Uri kuri kamera arihangana mbere nk'ujarajara. Ariko reka mvuga aka kantu. Gusenga, iyo umuntu asenga yamaze kwezwa, niko mwongera tubwiye, kabiri ukaba uzi icyo uri gusaba, bwa gatatu ukaba wowe ubwawe uhamanyije n'umwuka. Ndagira ngo tuganire gusa gusengera muri mwemwe. Wakibaza nimvuga umwuka mwumve ko mvuze mwemwe, sibyo? Wakwibaza ngo umwuka ni iki? Ko Bibiliya ivuze ngo musengere mu mwuka. Umwuka ni iki? Umwuka ubwabyo ni Imana. Ndabivuga muri ubu buryo. Ariko kandi umwuka ni umurage, ni ubuzima abizigira bahawe ku buntu. Gatatu, umwuka ni icyumviro, ni sensa ituma twumva Imana nayo ikatwumva. Bwa kane, umwuka ni stock, naho Imana ibika amasezerano. Iyo umuntu yasenze Imana ikavuga ngo nzagukorera, nzokugirira ibi n'ibi, Imana ifata bimwe ikubwiye ihita ibikura mu byo ibitse ikabishyira mu byo yasezeranije abantu. Iyo umuntu ari gusenga Imana mu mwuka, muri mwemu niho ibika ibyo yavuganye natwe. None natwe iyo dusengera muri mwemu tuba twegerejwe bimwe Imana yavuganye natwe, bigatuma dukomera bitarasohora, bitaraba, tukagira ibiziringiro, tukaba dukomeye tuvuga ngo Imana izabikora. Kubera iki? Iyo turi gusenga turi muri mwemu tuba dutuye hamwe
ibyo Imana yadusezeranije bibikwa. Noneho bituma dukomera. Gatatu, umwuka, cya gatanu, umwuka niwe ntsinzi, ni intsinzi, niwe udutsindira. Imana ishimwe. Noneho gusenga ni uburyo bwo kugurura, mumfashe ahantu hegetseho, kwegekaho, murabyumva? Murakoze. Gusenga umuntu ari muri mwemu ni ukugurura ahantu hegetseho. Ntabwo muranyumva? Aya, hari imitima ntari kumva, hari imitima ntarumva. Gusenga umuntu ari muri mwemu ni ukugurura ahantu hegetseho. Oya, mu ndebe wenda nifashisha uru rugero. Mon frère, c'est là. Mbega muri kundeba. Ibi ngize none ko navugaga kwegekaho mukavuga ko mutabyumva. Murakoze, dore kwegekaho sibyo, hama kugara ngashyira ko niki. Murakoze. Hama umuntu usenga ari muri mpemu, ibyo asengera ntabwo biba byugaranye. Jise biba nugufungura, nukugurura hegetseho. Ariko iyo usenga nta mpemu, uba umeze nko kugara aho ushaka kwinjira. Ubwo Imana idutije irindwi, ndagira ngo tuganire, Imana idusigurire kubera icyo umwuka. Iyo umuntu asenga nta mpemu, aba ameze nk'uri kugara, aho ataha ariko akugara akiri inyuma y'umuryango. Kuko gusenga ibibari twebwe iwacu iyo duteguye amasengesho, hari igihe dushyiramo intege nkeya z'umubiri, tukabwira abantu ngo uzaboneka azaze dusenge. No, ntabwo ari Imana ishaka. Ntabwo Imana ishaka umuntu wabonetse uri free, udafite ibyo yari gukora. Ishaka uwari ubifite akigomwa akaza gusenga. Kuko first of all, mbere yo gusenga tubanza gusenga, na nyuma yo gusenga tugasenga. Kubanza gusenga mbere yo gusenga ni iki? Ni ukureka bimwe byose bikubuza guhura n'Imana, ukabirekeshwa no kujya guhura nayo. Ibyo bitera Imana kwishima mu mutima wayo, ikavuga ngo uyu yari afite aho yari kuba ariko yaharekeshejwe. Haleluya! Yabirekeshejwe no kuza kuneba. Bimwe waretse ubwabyo biba biriko biranokinga, which means knocking, biba biri gukomanga ku muryango w'Imana, bigira ngo hari uwadukoraga none ntari gukora, bigatuma Imana igushaka imbere yayo ikugira mu byawe. Amen. Amen. Haleluya! Bituma ica iza ivuga ngo ibyo yari gukora kajya kubikora. Amen. Abanyafurika dufite imiteto kubera nyine Imana ivugana natwe kenshi. Dufite umuteto wo kudakurikira ibyo yavuze kuko ivuga kenshi. Tukavuga ngo si ngombwa yaravuze. Hari n'abantu usanga baranditse ibyo Imana yavuze bakabyandika muri agenda, baza gusenga bakadepoza akavuga uti niba icecetse birorereye kongera kuvuga, ibanze ikora ibyo. Niba uri umumama
cyangwa umugabo, titimagine umugore wawe ari kuvuga, sibyo? Gahita umubwira ngo ndavuze ngo urwo rugo rwaba neza. Murakoze. Noneho tekereza umugabo wawe ari kuvuga, ari kukubarira inkuru. Gahita umubwira uti mbere yo kumbarira inkuru ceceka ubanze, ntabwo ari agasuzuguro. Tekereza kubwira Imana ngo ceceka ubanze ubwire gute? Ubwo iryo jwi riturutse kuri inde? Uzi impamvu tubivuga gutyo? Nuko yavuganye natwe kenshi. Ndabizi muri kunyumva, noneho ndumva umutima wanjye uri kubakurura. Ndabyumva ko ntagiye kubumva. Niba hari abari kuncika ntibarenze 3. Ntabwo barenze 3, ndi kubyumva. Noneho ni mu nyumve. Niba ari ubutunzi umukristo agira inyuma y'ubugingo, ni ibyavuzwe n'Imana. Niba ari ubutunzi, niba ari ubukire, niba ari ibintu by'agaciro umukristo umwizigira agira nyuma y'ubugingo, nibyo Imana yavuze. Ibyo Imana yavuze niwo mutungo isi isuzuguza Satani. Kandi ibyo biguha itandukaniro n'abandi bantu bose baba mu isi, kuko ari ikimenyetso. Imana ikubitse ibyayo uri inaha, bisobanuye ngo nugenda naho ntari uzagenda n'ibyo navuze. Amen. Kuko twebwe turi abanyafurika turakennye mu mitekerereze, dusengesha ubumenyi ntidusengesha ubwenge. Ubumenyi ni bimwe byose duhaha ku ishuri, byose na mekanike ni ubumenyi, byose n'umubare ni ubumenyi, Cyongereza n'Igifaransa ni ubumenyi. Tukajya tubigenzuza Imana, ntibihura na gato, ntabwo bihura. Hari umuntu wadusomera igitabo cy'imigani igice cya 3 umurongo wa 5? Yego. Aravuga ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Murakoze. Mwongere mu ndebe. Yesu ashimwe. Amen. Gusenga umuntu yizigiye ari muri mpemo ni icyemezo, sinzi uburyo mubyita, ni icyangombwa, ni urwandiko ruguhesha iby'Imana ifite itarigeze bivugana nawe. Ndabisubiramo. Gusenga wizigiye uri muri mpemu biguhesha gusingira, mu bivuga gute? Kwakira icy'Imana itigeze igusezeranya. Gusenga wizigiye uri muri mwemu biguhesha kwakira ibyo Imana itigeze ivugana nawe. Bwa kabiri, biguhesha kwakira ibyo utigeze usaba, biguhesha kwakira ibiri mu kuboko kw'Imana utigeze utekereza n'ubwenge, biguha ibyo utigeze umenya ko bibaho. Umuntu usenga cyo Imana imugira uwo atigeze asaba. Ndabisubira. Umwigeme usenga ari muri mwe, Imana imuha urugo atigeze asaba, ruruta rumwe yasengera. Umugore, umumama uri muri mwe yizigiye agasenga
yejejwe Imana imuha urubyaro ruruta urwo yasengeye, iguha urugo ruruta urwo wasabaga. Ntibisaba ngo ubwire Imana ngo ufite umugabo udakizwa utizigira, oya, bisaba wowe wizigira wegera Imana nk'uko igushaka. Bimwe wasize bijya gukomanga bibwira Imana ngo turi hano ntabwo dukora. Rwa rugo rwawe rwaba rwizigira rwaba rutizigira rujya imbere y'Imana rukavuga ngo turagushaka. Kubera iki? Ibyo wasize bijya imbere y'Imana biza bigukurikiye byinjira aho uri. Ndabivugamo neza ndumva umwuka bimpaye. Kubera iki bigukurikira bijya aho uri. Noneho itabumva umuntu usenga atari muri mpemu, ubwo ibyo yasize bijyahe? Bizera nk'uko agize ate? Gusenga ni ijambo ritaba mu Kirundi, si Ikinyarwanda. Jise na action, ni igikorwa kidakorwa n'umubiri. Ntabwo ari umubiri, ntabwo gikorwa na capacité intellectuelle, ntabwo gikorwa n'ingano y'amahera utunze. Igikorwa n'icyo uricyo, ni igikorwa umwuka akoresha, ni igikorwa cya mpemu muri twe, kuko Bibiliya iravuga ngo muri insengero z'umwuka w'Imana uri muri twe. Ni igikorwa mpemu akorera muri twe. Haleluya, haleluya, ni igikorwa cya mpemu muri twe. Ntabwo wowe utungurwa no kubona iby'Imana yakoze, ugatungurwa no kuba uw'Imana ikugize, si ngombwa. Narabibabwiye, njyewe iyo baza kumpa urupapuro bakambwira ngo shushanya Anicet, shushanya, bagafata Anicet wa 2007 kiva mu idini ya Islam, bakambwira ngo shushanya Anicet wa 2022, sibyo? Aujourd'hui dans quelle date? Le 12, ok. Anicet wa 12, sibyo? Z'ukwezi kwa 12 2022. Ntabwo nari kwishyira i Bujumbura, sinari kwishushanya mpagaze imbere yanyu ndi kwigisha. Oya, nshobora kuba nari gusaba kuba ndi muri botike mu gakiyosike cyangwa ndi gutwara moto. Sinzi niba muri ko muranahura. Ntabwo nari kwigira uyu nguyu. Hari n'igihe nari gusaba ibiryo, nkurikije ko nkimara kwakira agakiza nambaye ipantaro iracika, umugore witwa Mwajuma antiza inote y'1,000, hama ampa 500 ku buntu, arambwira ngo gura ipantaro ya 1500 y'amanyarwanda. Karakantu kamfashe gutya aha hepfo karekuye, tutwita utumampa. Hama nako njya gusenga mu Bugaragwa ariko bw'amazi, amazi aragatwara, ndagafata ndakumutsa kwibuye aho ngaho ndi kukanika, amazi aragatwara, sigara nicyo nari nagiye gusengana mu mazi. Bodaboda nari nambaye inkweto twita bodaboda, yari yaracitse aha, sinzi niba muzizi. Ntabwo zijya uzidoda, mubyita kudoda ngo idodeke hano, uyidoda hejuru ariko hasi ntibikunda. Yari yaracitse hasi aha, hakandagira hasi, n'ahandi imbere hakandagira hasi, kandi sinabona ntabwo nabonaga ibiryo. Nageraga mu rugo mama akavuza induru akavuga ngo aranyishe, kandi ntaranavugana nawe, bagafata batwara kuri polisi.
nafunzwe iminsi 6 nijyana ku mugoroba mu gitondo bakandekura. Narababwiye aho kugira ngo mujye mumfunga buri munsi mujye mureka nizane hama mu gitondo mundekure nje kwirirwa ku isoko. Na buri mugoroba nari reportingaga kuri police station aho gari nari ntashye. Kirirwa senga hama mu mugoroba nkajya kuri reportinga aho gari narinje. Narasenga, haleluya, kandi imana y'abakizwa ikavugana nanjye. Oh, haleluya. Ubutunzi nari mfite, amahera nari mfite, ubutware nari mfite, byari amasezerano Imana yasezeranyije nanjye. Nibwo butunzi najyaga kurya nkajya muri restaurant mubona ibiryo byose bisigaye, ubugari, umuceri, ibijumba, ibirayi n'igitoki n'urusenda n'amazi n'igikoma n'icyayi babimena mu ndobo imwe, sibyo bamena hamwe. Twebwe abana babaye muri ubwo buzima twabyitaga ikimasa. Ikimasa murakizi cy'inka. Impamvu twabyitaga ikimasa nuko nta muntu urya ikimasa yabaze ngo yikura adahaza. Ntawe ukubwira ngo rekera kurya, ugomba gufungura, ntawe ukubwiye ngo rekera. Twabyitaga ikimasa kuko iyo twateragamo intoki turi kurya wazamuraga igufwa nakirita, ukazamura igitoki n'ikirayi. Imana ikavuga, haleluya. Nibwo butunzi Imana ibitse umuntu adafite n'uburyo bwo kububika. Amasezerano Imana yaguha utaha mu nzu atakwiramo, irayaguha ufite umugabo utayagutwaza, irayaguha uba muri famiye itayagutwaza, irayaguha atakonte ufite wayabikamo. Terehori ya manamandi ya sayimoria. Amasezerano. Paulo yagase mu Baroma aravuga ngo twebwe tubarusha byose, avuga ngo ibyambere tubitse ibyavuzwe. Tubitse ibyavuzwe. Hari umuntu wavuganye n'Imana, ubitse ibyavuzwe n'Imana, wagira gutya waduze ikiganza ikiriza, haleluya. Iyo ibikubwiye ntabwo ibibika ngo yugaraho yabibitse, yegekaho. Amen. Umva nasubira hariya nkongera nkabaha urugero. Hari ikibazo? Ndareba kuri ya minota ntirenge. Kandi umuntu usenga, murakoze ko muri kundeba, umuntu usenga, murabona wateye urugi n'abarafashije, murabona kugira ngo ufungure bisaba ko wegera inyuma ukabona. Murakoze. Gusenga rero uri mu mwuka, haleluya. Gusenga uri mu mwuka, twebwe mu Kinyarwanda hari akantu twita urukiramende. Namwe nuko iyo ujya gusimba urukiramende urabanza ukitaza ugasubira inyuma. No gusenga uri mu mwuka ni ugusubira inyuma, urabanza ugasubira inyuma. Ungeri yatubwiye ngo ukamenya icyo uri gusengera. Kuko urugi rw'amasezerano yanyu Imana irarufunga ikarwegekaho. Ntabwo mufungura rusanga Imana, kuko si igiye kwinjira, mwugurura rubasanga kugira ngo abe rimwe. Amen. Amen.
umwuka hari igihe numva ibintu kubivuga bikananira, ariko ni mu nyumva. Ntabwo ngira umugisha wo gufana umupira, simbizi ukuntu byagenze, narabikundaga ariko ubusinzi aho ko byagenze. Umuhanga wo gutera umupira ntabwo awutera awegereye arye, asubira inyuma akagira ate, niho imbaraga zituruka mu kuguru nibwo ziboneka. Rero ibi ngibi abakizwa twigira tugashaka kurya no kunywa, hama tukajya kwakira ibyo Imana yavuze. Reka mbabwire ngo utanga yicaye cyangwa akakira yicaye aba mugufi. Utanga yicaye cyangwa akakira yicaye aba mugufi. Yego, hama byaguruka. Urakoze. Nawe akira wicaye. Hama byaguruka. Akira. Murakoze. Mutegereza tubisigure nabyo. Bamwe birirwa mu iduka murantunga, bamwe batubeshya ngo mudusengere turi kumwe muri mpemu, ama yakira yicaye. Ndababwiza ukuri ko biriya bintu murantunga ntibikora. Tubwire ko uzi gahunda twiriwemo, ariko ntutubeshye ngo twirirane. Ibyo twiriwemo urabizi. Nugira na gahunda ikaba y'umugisha, jya umenya ko wagiye kwakira uwo nguwo ariko amasengesho ya none utawufashe. Oringa te, wabyanga wabyemera, kuko ariko twabigenje mugira ngo nibyo. No, aho gusengerwa kenshi wasengana n'ugusengera kenshi, mugasengana akagusengera muri kumwe. Amen. Hama hamwe wirirwe mu kazi tugusengere, umwuka azahe iyo aje aturaheze. Ibihe biri muri wowe nibyo bikurura mpemu. Hama uri kuradandaza ngo mpemaze. Reka mbabwire muri hano mudandaza, sinzi uwuriwe n'ubwa kabiri nigereye mu Burundi, sinzi uwuriwe ariko ntiwodandaza ngo mpemaze. Ndakurahiye uri kuradandaza impuzu uricaye turi gusenga mwemaze. Icyo nakemera biki, ya masezerano Imana yavuganye nawe yayasohoreza aho nyine udandariza, ariko mwuka ntiyahagusurira ngo nuko tugusengeye. Uzabaze. Kavuga ibi bintu bitatu hama dusoze. Umuntu usenga atanga ibi bintu bitatu kugira ngo isengesho rye Imana iritega amatwi. Ibintu bitatu utanga kugira ngo Imana ikumve. Bwa mbere wowe ubwawe uritanga. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye gushyitse. Gutanga umubiri
ukabikimaze. Twe tuvuga igitambo. Ugira ngo ni ukwibamba? Oya, ni ukubuza umubiri bimwe byose umubiri ubonaho inyungu. Bya bindi byose byari gutunga umubiri, bya bindi byose. Kandi ntabwo maciye intege, ariko ni rimwe na rimwe usenga wisonzesheje, Imana ikaguha inyishu utarasoza gusenga. Ni rimwe na rimwe, ntabwo ari buri munsi. Kandi nabwo umuntu usohorezwa amasezerano vuba asoje gusenga, ujye uba atansiyo kuko uri burame igihe gito. Umuntu Imana isohoreza yihuse, ibi kumuvamo umwenda kugira ngo izamucyure nta deni mugira. Bararakaye. Umuntu ugira urujijo nababwiye murantunga. Iyi Imana ivuga ihita igusohoreza, biba bigaragara ko ariko munyumva iyo amasezerano y'umuntu n'Imana birangiye, iragucyura, nta kindi cyo kikugumisha hano. Kuko Imana ntirinda wewe, irinda icyo yakuvuzeho. Iyo ari ntacyo ufise, none mumbwiye amahera ashize muri banke, sekirite yabahakora iki? Yego umwana w'intama w'Imana. Mariza umuntu muri kumwe urafise amasezerano atarasohora, mubwire ngo niyo atumye ukiriho. Hari umuntu ushaka ngo Imana yasohoze yose, tumusengere yasohoze yose. Intsinzi y'umukristo, kurama k'umukristo ni icyo Imana yakuvuzeho kabiri. Isezerano riruta ayandi yose ni ugutaha kw'itorero rya Kristo, gutaha kw'ishengero rya Kristo. Iyo amasezerano yose Imana igufiteho arangiye, ntacyo uba ukiyikorera, kuko mu buryo Imana yavuganye nawe nta kindi uba ukiyimariye, irakweza ikagucyura. Hari umugabo umwe n'agatekerezo yakoraga mu rugo ku mukire umwe, ariko ashinzwe gukubura, niko mubyita namwe, gukubura ibibabi igiti cyahanuye aho ngaho. Arakubura umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu, indwi iheze, ntabwo yarashoboje, aramutinda kubarire rero iki giti kirakugora, none aho kugira ngo uhore ukubura aya mababi wagitemye gice. Aramuguti genda ufate ishoka ugice ugikate. Aragikata, ahejeje aramuguti kuraho biriya byose wakase rero byaguye. Abikuraho aramuguti genda ubirunde hamwe ume n'ibindi. Arabihamena. Agarutse undi munsi ukurikiye aramuguti uje gukora iki none? Icyo wakoraga kitagihari, urashaka iki? Icyaguhaga akazi ni igiti, none waragiciye, uragarurwa n'iki? Igituma uvugana n'Imana nicyo yavuganye nawe, nicyo yakuvuzeho, none byose birasohoye, urayibaza iki kandi? Taha nyine.
kimwe mu bintu umuntu abanza ni ukwitanga. Imana ishimwe. Kwitanga ni birebire. Iyo twiha Imana tuba twiyambura andi maboko yose yaradufite. Imana ifashe mu byumvire muri mwemu. Iyo twihaye Imana twisonzesheje, biologikoma ni ubupfu. Kwisonzesha abize ubuvuzi ubumenya muntu ntibyemewe muri biology. Ntabwo byemewe. Bituma urwara igifu mu byita estoma ni Igifaransa, mu Kirundi mu byita urakoze. Bituruka ku kwisonzesha indwara nyinshi zo mu nda. Nimuharura abazirwara benshi ni abarokore, abakizwa, cyangwa abantu bishwe na alcohol y'amarikeri. Mukore iyo statistique muzambwire bituruka ku kwisonzesha. Kabiri, ibibazo tuba dufite mu mitwe yacu twisonzesheje, tutashyize imbere y'Imana, tutazi icyo turi gusengera, bituma dutekereza cyane tudafite inyishu y'ibyo twibaza. Ibyo nabyo uwize biology bituma igifu gikoresha acide, estoma nyine ikoresha acide kuruta ukwisi y'ibiryo, hama ukagenda ukabura ishusho. Ibyo bitera umutima kujarajara, imitekerereze yawe ntijya ku murongo, aho ubwaho naho haturukamo umunaniro ukabije, siriminaje. Uwo munaniro ubyara hypertension, diyabete igakurikira. Iyo diyabete ije, ibyo bibazo byose bikwirundaho, uhita ubona ko ari wowe wenyine. Ikintu ukura mbere y'ikindi ni urupfu. Uhita uruhamagara rukaza hano, rukakwegera, ukajya urebana narwo, rukakubwira turapfuye. Ni nibyo, uragiye, nibyo. Ariko iyo wihaye Imana, iyo wihaye Imana, nabisubiramo, iyo wowe wihaye Imana, ugomba kumenya imbaraga z'ibiganza bigufite. Haleluya. Ugomba kumenya amaboko agufashe n'ayande. Mana ishimwe. Ugomba kumenya ngo umwami nicaye imbere ninde. Daniyeli yabivuze, yavuze ngo abasi Imana yabo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iyo wihaye Imana ugomba kumenya ngo uwo nihaye ninde. Reka nkubwire ngo ni ukurinda ibihe byose. Reka nkubwire ngo ni umukiza w'indwara zose. Reka nkubwire ngo niwe ushobora byose. Uwo nguwo twihaye, twicaye imbere, niwe urema gupfa, ni nawe urema gukira. Uwo niwe waremye umuntu. Ndabivuga nitonze. Umuntu yamuremye amukuye mu ivu, mu mukungugu, aramubumba. Muri kunyumva? Niba agukuye mu mukungugu, ukiza estoma biramunanira. Niba agukuye mu mukungugu kabaho, ka virusi gato yakinjiye mu maraso, ako kabwiye iki Imana? Yagukuye mu mukungugu utarabaho. Ndagira ngo muntahure, kugukiza uriho nibyo byayinanira, yaragushizeho utabaho. Sinzi umuntu ndi kubwira, ntabwo ndi kumva niba hari. Kuvuga ngo indwara ntizikira, nibyo nyine, kuko nta muti wazo uri mu isi. Ariko uwakuremye yakuremye ntazugira. Abasha no gukora hamwe hari indwara akahasubiza uko hari utarangwa. Njye nararwaye, ndwara kanseri y'amara. Narakodesha, napangaga inzu nyiriha amafaranga 20,000 y'amanyarwanda. Ubwo haruye ni nkangahe mu marundi? 60. Nakazu gasuzuguritse iwacu mu mujyi wa Kigali. Kari gasuzuguritse.
ariko ndwaye bantransfera mu Bushinwa bacaginga miliyoni 9 Abashinwa, haca haza ubukonje babindura transfer bantransfera muri India mu Buhinde bo bacaginga 13 z'amanyarwanda, ubwo ni ibihumbi 13 by'amadolari. Ngezeyo mara iminsi 3 ndi muri koma, umeka umwuka buri munsi nahumekaga ibihumbi 3 by'amadolari, izo ni miliyoni 3 z'amanyarwanda. Natekereza ko ari 9 z'amarundi. Buri munsi iminsi 3 ishira bihura na miliyoni 22 z'amanyarwanda, nishyura inzu y'ibihumbi. Noneho fata uwo mubare uwuhuze, mbega umuntu wishyura inzu y'ibihumbi 20 umucaginga miliyoni 22 ngo zikure. Urabishakisha ntibihari, nta bihari, ariko Imana yahagaze ku ijosi. Muvuga ijosi, twe tuvuga n'agakanu. Yahagaze ku gakanu k'umugabo udakizwa, imuhagararaho, azanira miliyoni 9 z'amanyarwanda. Yaje yansanze naraya nahunduraye muri India, yaje yazanye yavunjisha mu marupa amwe nahumetse yose arayishyura. Njya kugenda, Imana yafashe umugabo wanderaga muri Islam aho nabaga, ama miliyoni 5 z'amanyarwanda, izindi zikura ahantu ku ruhande gutyo, ayampa atankunda ntaki. Ariko kubera iki ibyo mbibabwiye? Imana ni umukiza. Iyo ishobora kugukiza iguhaye ubushobozi bwo kwivuza, ishobora no kugukiza nta wakuvuye. Ubwo buryo bwombi ibukoreramo. None kugira ngo umenye ko ari Imana, iyiza kunkiza ntivuje, nari kumva ari igitangaza, ariko nticyari kuba kidasanzwe nka miliyoni 22 ariko ntibyari kuba ari igitangaza nko kuva muri koma iminsi 3. Hari ahantu Imana ishima kunyura iyo wihaye Imana, iragufata ikagutesha agaciro mu bantu kugira ngo batamenya agaciro kawe bakakurangiza mbere. Iragufata agaciro kawe irakabika ikagahisha. Yes, iragasiga. Mbe ikibiriti kitarimo imyambe mukita ikiroha, ikakubwira icyo nyene, ikakubika icyo ntawagutora, ntawagira icyo agufata. Wihaye Imana iragufata ikabika imyambi yawe, irayibika. Tore bori agasayo, haleluya. Irayifata imyambi yawe ikayibika, irayiyegeza, ikabika agaciro kawe, ukagumana housing. Umurasi yaroga agakwita housing ikarwara, ariko wowe w'indani Imana yakuzigamiye. Mose yavuze ngo uba mu rwihisho, mubivuga gute mu Kirundi? Azokwama. Haleluya. Yaramubwiye ngo Mose we, hariho ahantu bugufi bwanjye, nabwiye ngo harahari, ni hagati y'ubusate bw'amabuye. Nabwiye ngo zamuka ugeyo, nuhagera ngo ndaguhishamo, ngo ngutwikirize ikiganza cyawe, ngo hama mwereke mu bitugu byanjye. Imana iragenda ikaguhisha, ikakunyegeza hagati aho ngaho mu bisate, hama ikagutwikiriza ikiganza cyayo,
Imana ishimwe. Reka gutwikira. Imana ishimwe. Ariko mbwirira umuntu muri kumwe ngo Uwiteka kunyegetse. Amen. Akunyegeza amakuba ateye abandi. Uwiteka kunyegeza indwara. Uwiteka kunyegeza abarosi. Uwiteka kunyegeza abatumu. Oya bore sayima. Haleluya. Temori ya sayimoni. Haleluya mani masayimoni. Uwiteka kunyegeza. Kubera icyo kunyegeza uruwe ntashaka ngo uribwe n'ibibonetse byose waramwihaye. Nigeze nagurishaho isambu, sinzi uko mubyita, pariseri. Eko nayigurishije 900 y'amanyarwanda. Umugabo umwe wari urongoye zone twari dutuyemo arambwira ngo rero abajura baraza kukwiba, basuma baraza nijoro, kandi uti wowe yafate uyashyire mu kintu cyanduye kiraho cy'igicafu, numara kuyashyiramo uyaterera ahantu wowe uzi ngo mu bicafu biraho niho wabitse byawe, hama uca ufata envelope utambuke nk'ugiye kuri banka. Nunyura muri karitsiye baragira ngo wayaraje kuri banka, hamwe yarunde mu uyashyiraho muri icyo kintu uzi. Nyashyiramo, fata uduhera dukeya nari ngiye kugura ibirata, ndatumanukana icya envelope, ndatambuka ndigendera. Mvuye kuri banka afite inkweto, umugabo arandeba arambwira ngo wagize ubwenge. Sanga mushiki wanjye nkurikira, inzu yose yayishakambuye, yashakashatse, ashaka amafaranga arayabura, ariko ntabwo yayabuze komuteri, yari strategy nshyashya yo guhisha. Iyo ushaka guhisha icy'agaciro ukibika mu mwana. Ndagira ngo munyumve, niko Imana ijya ibika bakitswa. Pastor, niko Imana inyegetse abantu bayo. Ariko mwanyikiriza haleluya. Nicyo gisiguro cy'ijambo Yeremiya. Biravuze ngo n'uw'agaciro mbitse ahatagaragara. Juste Yeremiya biravuze ngo ni ugutabwa n'Imana, ntabwo ari ukuguta ko kukujugunya. Nuko yari umuhanuzi ufitiye Imana agaciro ikamubika mu isi y'ababi. Nicyo cyatumye yitwa Yeremiya, ngo nujugumwe n'Uwiteka. Si ukumuta ko muteri, imubitse mu mwanda. Imubitse mu mwanda. None muri mwe ninde wafata umukene ushatse kubika amahera mu nzu, udafise ingene uri bujya kuri banki ukayafata ukayabitsa umukene uri hepfo, niyo yarara tugaye. Imana niko igihe ibika bakizwa. Iyo wayihaye nanezerewe we. Iyo wihaye Imana igukuramo ivy'agaciro ikabikubitsa ikabikubikira, hama wowe nayo mukagumana esinye ivuga ngo yarabimbwiye. Yarabivuze. Iba yarabikubikiye, hama ikajya iguma ibikwibutsa kw'ibifisi. Wowe ukavuga ngo kuki uvuga ntukore. No, irabizi ko ibiganza byawe bitokomeza icyo Imana yaguhaye. Irabizi kuri mu baryi babimara vuba. Irabanza igutraininge, igutoze
byose numara kuba trained utojwe koko ivuge ngo akira. Ugomba kubanza kwiha Imana ugatanga umubiri nk'igitambo. Gutanga umubiri nk'igitambo ni ukwisonzesha, ukawima byose washakaga, indya zose washakaga kurya, kandi ibanga ryo kwisonzesha bimwe wakunda guteka iwawe ubitekera batasenze. Va kuri bamwe bisonzesha agafata ibyo yari kurya akavuga uti muzabirya mpejeje. Bibiliya ntibyemera. Prinsipe yo kwisonzesha ni ugufata ibyo wari kurya ukabigaburira batabifise. Naho gufata ibyo wari kurya ukabibika ukabitegurira n'ubundi igihe cyo gufungurira, Imana irabona ko wariye kuko wasenze wabibitse. Icya kabiri ukora iyo umaze kwiha Imana, utanga umwanya wawe, time, igihe cyawe uragitanga. Mbega mwari muzi ko isi idacuruza amafaranga, icuruza igihe. Icuruza igihe. Mwari muzi ko mwese mutajya ntabwo murya ibiryo nk'uko murya igihe, murya igihe kuruta ibiryo, kuko ibiryo urabirya ntibishire, ariko igihe urakirya. Ego turafise amasengesho y'iminsi 20, hama muharure ko azava no ku magara yayo. Iyo minsi izavaho, ntabwo iziyongera. Umuntu akora nk'isabuni, uko ugenda ufura. Ego twebwe mu Kinyarwanda iyo dusuhuzanya tubwira umuntu ngo waramutse, bituruka ku ijambo kurama. Noneho iyo hiyongereyeho umunsi ntabwo uba wongereye, aba yaramutse, iba yagabanutse. Ego mu mashi arakubwira ngo wazukire, ubwo wari wapfuye none hongereho gatoya ku buzima wari ufite, kuko nuko bigenda. Iyo umuntu akura ntabwo aba ari kongera iminsi afite, aba ari kurya kuyo yari yaragenewe. Amanuka nk'ibinyejana bya kera baharuraga bava kuri 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niko zibara. Nivo ya mbere ya etaje iba hejuru. Niko muri sere bamera, kuko baracyagendera kuri kalendari y'uwitwa Julienne. Noneho twebwe turi kuyu witwa ni Gregory kalendariye ye ifite amasaha 24, Julienne ikagira amasaha 12. Kalendariye ya Julienne ivana iminsi hejuru y'imanura nk'uko umuntu ayimara. Kalendariye ya Gregory kayivana hasi itubeshya ko igihe kigihari. Niyo mpamvu bahora bababwira buri mu akubwira ngo igihe kirashira. Igishira ni icyawe ariko cyo gihoraho, kuko icyasogokuru yarakiriye kirashira, cyasogokuruza arakimara, cyanyagokuru aragitwara, cyabadata barakirya, hasigaye icyacu nicyo turi kuvunguraho gahoro gahoro. Uvunguraho ubu havuye indi minsi. Rero kuko ntacyo ufite, ndagira ngo mwumve uburyo duhenda Imana, ndagira ngo muntahure, dufata wa mwanya twari turi kurya, umwe washiraga, umwe warangiraga, tukawuha Imana. Ni bake munyu. Dufata ka kanya twari turi kurya,
kamwe kari mu minsi yacu y'uburame, tukagafata tukabwira Imana ngo akira igihe cyacu, tukemera kwicara imbere y'Uwiteka. Muzi icyo tuba dukora iyo tujya imbere y'Imana? Ni iki gituma Imana ibwira umuntu ngo ntabwo uzakenyuka, uzarama? Ifata cya gihe wayihaye, igakanda ku isaha ikayibwira uti guhagaze nganire nawe. Ariko Imana ifashe mu nyungu, icistopa uti buhagaze nganire n'Uwiteka. Umuntu wiyiriza ubusa, umuntu usenga igihe kinini, Imana imuha kurama. Kubera iki? Mu bitaramo by'Imana irakubona. Reka mvuge noroheje, aho Imana igushaka ibihakubona. Ireba mu bera basenga ikakubona, yareba mu bizima biririmba ikakubona, yareba muri za ntwari zatabarutse ziri kuyiramya ikakubona. Kuko Imana ntabwo iturebera mu isi, iturebera mu maraso ya Kristo. Ku buryo umuntu usenga ari muri mpemu, ubu twebwe turacyari kumwe na ba Dawidi mu masengesho, ubu turi kumwe na ba Daniyeli mu masengesho. Umuntu usenga ari muri mpemu, Imana ntigutandukanya n'igicaniro cy'abera. Oya, ikubonera muri Kristo Yesu, irakureba ikakubonana n'abandi. Nicyo gituma duhabwa amasezerano yo kwa Aburahamu. Umuntu usenga niwe muntu wa mbere ku isi uteye abayilluminati ubwoba. Umuntu usenga ari muri mpemu niwe wa mbere Antikristo atinya. Umuntu usenga, mwagize ngo abadakizwa Satani arashaka urubyaro rwabo ngo aribwire gute yararubonye, ariko urw'abakizwa ntabwo aramenya icyo ruzamutwara, niyo mpamvu arurwanya. Niyo mpamvu niwiyiriza ubusa wisonzesheje, ntukabure gusengera abana niyo waba utarabyara, ntukabure gusengera umugabo niyo waba utamufite. No, sengera urubyaro. Nababwiye ko Imana yasezeranyije umwana, yamumbwiye ngahitwa Keyira ni kuri Libani, hamwe Abiyatari yahunganye umwambaro awushyira Dawidi. Narasenze, connection y'ijuru irafunguka, mbura ibindi bintu mvuga, ndavuga ngo urera. Peza k'iminota 30 ni kuvuga ngo urera. Umuhanuzi kazi w'umunyetiyopi twari kumwe araza mfata aravuga ngo saba Imana ikintu cyose ushaka. Ndisakasaka mu kintu ndi gusaba Imana, ndagira dukore mu bushobozi bwawe ngabire bingana no gushoboye gukora. Nabuze ikintu nyisaba, numvishe byose yabimpaye. Ndagira nti ko ushoboye gukora kuri iki ibingana no gushoboye gukora bari byikora. Ubushobozi bw'Imana ntibujya bushira, rero ntabari byo ukora. Hanga ngo saba nyene n'umugore, ndagira nti mumwe ntawe najyaga nsaba, sinigeze nsengera umugore, njya no gufiyansa sinigeze. Nta mwisi twamaranye twicaranye mu Bugaragwa, ndamwanti nta parisere ngiriyo nayo ifite narayigurishije n'akamoto naguze n'umukuru wanjye arakarya kankeza amahari n'imiryango. Aho nari nicyo gihe nari ncumbikiwe n'umuntu, ndamwanti wakemera rero tukabana. Aramuti nta kibazo, namwana amahera mfise n'ibiceri n'ibingorongoro 25 y'amafaranga y'u Rwanda. Ndamwanti nayongera kuri Tigo Cash. Amani kuri banki afite 2,000 n'amafaranga 500 nayo gatanu. Nyagasani, Imana iravuga ngo usaba icyo ushaka, ndabibwira n'umwana n'umugore, utongera kandi usabira n'izampe n'abana. Ushaka kubanza ubuhese nabwo nizanyihere kubanza abakobwa. Nkunda abana b'abakobwa bose narababyaye kandi bose nabakunda, ariko nakundaga abakobwa kuko mfite mukuru wanjye wabyaye abakobwa gusa,
byatumye umuryango umwanga ngo nuko abyara abakobwa kandi si we witeraga inda. Nasabaga abakobwa ngo nimubanza bamenye ko ari iby'iwacu atari iby'iwabo. Mbwira Imana uzampa umukobwa, kandi koko tubyara umwana w'umukobwa bwa mbere baravuze uti ntabwo ari we. Uti ni ku mugabo niko babaye. Hamwe igitutsi kimuvuye n'ubwira Imana ntuzampe n'umuhungu. Irambwira ngo ngaho umwana mwita izina kuko nari Kayira nabwo ntimweze Kayira. Iyo wasenze uri muri mpemu uva none hawe ukagejo. Uva none ukajya Imana ikakubwira ngo nzakubwirira neza. Kubera iki? Ibi kukubona muri ya neza watanze umwanya, Imana ifungura umugisha w'igihe kuko watanze igihe. Bwa gatatu utanga ivyo ufite. Aho haragorana, reka twikiriza aha dusoreze hano, tuzaganire. Nirinze kujya kuri mpemu kugira ngo ntaza kubicikiriza kubera igihe. Shakesha tuzaganire kubera iki tugomba gusengera mu mwuka. Kubera iki? Umuntu yinjirira ese ngo agere muri mpemu. Yinjirira he? Iyo agezemo se abibwirwa n'iki? Ubundi muri mpemu ifite icyumvirira kumva nawe ukayumva. Umuntu uri muri mpemu ibihangano biramanuka. Niyo atazi kuririmba, Imana imuha injyana, muzayisoma muri Zaburi bita gititi cyangwa injyana yo mu gituza, ugasanga umuntu mpemu arabimanura. Ugasanga umuntu araririmba indirimbo agasimbuka amajambo amwe akajya gusoza indirimbo akongera agatangira. Ako kagagufasha karaho ngaho. Mpemu wera araza akagira ikoraniro muri wowe n'ishengero ry'ugaye akagira ikoraniro muri wowe. Uramwumva arakwimura akagutandukanya n'abantu, aguha gutwenga mu gihe cyo kurira. Mpemu aguha gutwenga mu gihe cyo kurira. Ariko tuzataha. Nibaza mu ijuru bizaba bimeze bite? Nta kintu na kimwe kijya kindyohera mu isi kibaho iyo ndi kuvuga Imana. Mu ijuru iri kuturirimbira bizagenda bite? Kiri umuntu muri kumwe ngo igihe wahaye Imana ikikwishyura. Reka mbabwire ngo igihe si igihe, igihe ni ubuzima bw'abakibamo. Ubuzima wahaye Imana, Imana ibukwishyura. Cya gatatu utanga ibyo ufite. Ushikanira Imana. Ntabwo tuyifasha. Guha Imana biba bisa nko kwibohora muri bimwe by'isi bidufasha. Iyo dufashe muri bimwe by'isi duha Imana biba bisobanura ko imigozi yabyo ntabwo gushikanira Imana, ntabwo Imana yungukira mu kubaka amashengero. Niyo twasengera mu mvura iriho iratunyagira ntacyo bibwiye Imana. Reka da ntacyo bitwaye Imana. Muzabona abantu benshi banga gukorera Imana akabika amahera ye. Aguti ntayo ntanga. Nayo n'ubundi bajye. Nayo ntanga. Akayabika. Ukagira ngo niwe wagize ubwenge bwo kuyabika. Kumbi Imana ntishaka ibyo mu biganza bye byanduye. Ntabwo yashaka nyine ibiganza bye biranduye. Nta kishaka gikora mu murimo w'Imana. Ikakwigisha kujya uyabika. Ngo ukagira ngo wagize ubwenge. Kumbi amashikanwa yawe yaragawe ntiyakeneye. Kayanyegetse. Ujya n'ushikanira Imana. Ujya utaha uvuga ngo ushinge ko wakiriye ibyo nari mfite. Simbibigisha
kuko turi mu ishengero ngo mushikane. Oya, ndabyigisha umwana w'ubugingo ngo abohora ubuzima bwe. Ikintu gituma abarokore tugira amasezerano buri mirimo nuko tutagira imirimo imbere y'uwadusezeranyije. Abenshi kugira ngo umenye ko ari n'ubuyobe tubamo, umuntu ashobora kuza turi kubaka urusengero agatanga miliyoni 2 kandi afite ibihumbi 200 yambuye umufundi wamwubakiye. Kwananirwa guhemba umukozi ukayatanga ngo tugushime. Hari abantu bazi igikwa ni bande? Murakoze. Igikwa murakibuka? Abantu batakizi twagisigura gute? Kimwe abantu baba bari kubaka bahagararaho mukita ngwiki ni igikwa nyene. Murakoze. Imirimo y'umuntu nk'uwo, amashikanwa y'umuntu nk'uwo, amasengesho y'umuntu nk'uwo, indirimbo z'umuntu nk'uwo, kubwiriza by'umuntu nk'uwo bimeze nk'igikwa ku nzu. Igikwa gituma umufundi ashikira aho agomba kubaka hakubakika, ariko iyo agiye kumurika inzu bakirunda mu gikari, baragitwika, bagikuraho, bagishyira mu muriro. Mbega umuntu yomurika inzu iriho igikwa? Dushoje barakaye none ejo ntibazagaruka. Dusoze gutanga ibyo ufite, ujye ushimira Imana ko yakiriye ituro ryawe, kandi ntutanga mu bigusagutse, ukora mu bihari wemejwe n'umutima ugomba gutanga. Uwo niwe Kristo yashimye, gutanga ibyo ufite. Ayo ni amasengesho. Muranyemerera mwegere ejuru tubwire Imana ngo twakire, ufate igihe cyacu n'ibyacu nabyo ubyakire. Mbe mwungere twagusaba ukadusengera. muhaguruke dusengere ukuri. Reka dusabe Imana iduhe ubu busabe bwacu bwo muri iyi minsi 22. Imana ibwakire, yakire uyu mwanya, yakire uko kwiyica ko mu buryo bw'umubiri dutanze, yakire iki gihe tuyihaye, bitume natwe tuziganyiriza igihe cyo kubaho mu izina ryanjye. Hariho abantu bumvise amajambo, mwayumvise? Okay. Icyiza nubasaba mugerageze mu bihe nk'ibi byo gusenga muzane amen, muzane utuntu two kwandikamo, amajenda twandike. Yesu ashimwe cyane. Imana tugirire neza, Imana tugirire neza. Tuzi ibiganza tugiye kubwira Imana ngo Mana wakire iki gitambo tugutuye cyo koza imbere yawe iyi minsi. Cya kabiri, Imana idufashe gusengera muri mwe, idutize kuko ari umutunzi. Amen. Idukure ku musozi w'amasengesho, idutereke ku musozi w'umwuka. Kandi iki gihe tugiye gusenga tumenye ko twagihaye Imana. Jya umenya ngo kuva mu gitondo ugikanguka kugera aya masaha uri imbere y'Imana. Ntukemerere ibindi bigutesha umutwe. Niyo waba uri mu kazi, umutima ugumiza imbere y'Imana, kugira ngo niza kugusura by'ukuri ije ku gicaniro irebe isange muhahurire ihagusange. Ndavuga kuri cya gicaniro cyo mu mutima, hamwe n'uburyo bw'intego tujye tubasha kuganira n'Imana. Duze ibiganza dusenge. Mana data wa twese ubyagiye mu ijoro, Mana yumva abasenga, Mana yaduhamagaye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turagushimiye uyu munsi wa mbere w'amasengesho, munsi wa mbere wo gusenga.
Haleluya, 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 haleluya. Twaje imbere yawe, twatanze igihe, turavuga ngo reka tuze imbere y'Umwami. Mana, turakwinginze, turakwinginze wakira iki gitambo cyacu, akira iki gitambo cyacu. Daniyeli mu munsi wa mbere atangira gusenga, ijambo ravuga ngo yarumviswe, ariko inyishu yayihawe asoza amasengesho. Dushoboza umuntu wese uri muri iki kibanza, wakire ubusabe bwe, wakire gusenga kwe, utwakire mu cyumba, kuko twaje imbere yawe, twaje gusenga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uyu mugabo uri hano mwakire, uyu mumama uri hano mwakire, uyu musore uri hano mwakire, uyu mukobwa waje muri ikoraniro mwakire. Ibishengero ryawe nihakore ry'Ubujumbura turi imbere yawe twakire. Abariko baradukurikirana online, abana bacu b'abadiaspora nabo bari imbere y'Imana, nabo bakira aho bari mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubiyereke Mwami, umwuka wese umwiyereke, 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 umwuka wese umwiyereke. Izina rya Yesu, wakire ubusabe bwacu Baba, wakire ubusabe bwacu, wakire kwinginga kwacu, wakire kwinginga kwacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo ravuga nuko Yesu ajyanwa mu bugaragwa na Mpwemu, kuko yaragiye kugaragazwa. Reka natwe amasengesho tuyabanemo na Mpwemu. Mpwemu adupakira ngo Aba Data, atunihira iminiho itavugwa. Mpwemu yarubasha kugorora ibyo tutagoroye, Mpwemu yarubasha kudutondekera ibyo tutatondetse. Naza abane natwe, turasabye ubufasha mu Mwuka Wera, aza tuyobore nidumera nk'abayobye. Mpwemu yaratwibutse, aduhindukize nidusinzira umukondorazozi. Mpwemu yaraduhindukize, atubwire ngo bigenze guca nidusamara turi mw'ibarabara. Mpwemu atubwire ngo hindukira bigenze guca muri iyi minsi yo gusenga. Umurimo byaririmbye ngo tugisenga usuke Mpwemu Yera mu mitima yacu, kugira ngo tumare umwobo. Tugisenga usuke Mpwemu, tugisenga usuke Mpwemu, tugisenga usuke Mpwemu, tugisenga usuke Mpwemu, tugisenga usuke Mpwemu. Hamagara Imana, hamagara Imana, hamagara Imana ibwira ngo ntumaho ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Onyene agomba gusengerwa, ariko Yesu aramubwira ngo mugore nyizere, igihe kije kandi kirasohoye, mukabasenga Data mu kuri no mu Mpwemu, aribo bakwiye kumusenga. Bene abo nibo bakwiye kumusenga. Turashaka gusengera mu Mpwemu, turashaka gusengera mu Mpwemu. Igicaniro cy'Imana, igicaniro cy'Imana. Mpwemu Yera tuzimure isi, Mpwemu Yera tuzimure kwikunda, Mpwemu Yera tuzimure kwikunda. Twiyange tuzi imbere y'Imana, dutange ibyacu, dutange umubiri wacu, dutange ubwenge bwacu, dutange ibyiyumviro byacu, twuzure imbaraga. Data uzobukoze, urakoze Mana. Ese icyo mpaye amasengesho abantu bose ukayabahamagariraho, ese icyo mpemera akagenda agatumirira abantu mu izina rya Yesu. Turagushimiye, turagukengurukiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro ko wumvise gusenga kwacu, kandi Mwami dutanguranye nawe, kandi uzoduha gusozanya nawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.